Om Swastiastu. Wastan titiang Iputu Hendrayana pinake penyuluh bahasa Bali oleh Amongan Tugas ring Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Sane mangkin titiang jagi ngaturang tutorial tatembangan pupuh ginado dasar saneka angin ritat kale ngamiletin pacentokan ring utsawa Dharma Gita. Ingyan naskah utawi materi pupuh ginado dasar puniki titiang ambil ring cakepan utawi buku pedoman utsawa Dharma Gita ring warsa kalih tali kalih likur. Nanging sedurung titiang ngelantur ngaturang ingyan tatembangan pupuh ginado dasar puniki titiang jagi nelatarang indik kriteria umum penilaian ngewacen utawi nembangan sekara alit manut sekati sane mungguh ring cakepan utawi buku pedoman utsawa Dharma Gita warsa kalih tali kalih likur. Kriteria penilaian ngewacen sekar alit puniki inggih punika wenten penampilan suara utawi vokal, teknik membaca utawi onek-onekan, wewiletan, wenten guru dingdong, ping kalih ekspresi. Puniki sane dinilai taler puniki sane kaanggen dasar ritat kale ngamiletin pacentokan utsawa Dharma Gita. Kelatarang titiang ngawit saking saneka pertama puniki wenten penilaian penampilan utawi tika. Ini hidadane sareng sami pastika sampun uning puniki risa jroning penilaian penampilan puniki wenten busana rias puniki semangdane mangda rapi miwah sane tiosan. Nah niki wenten penilaian suara utawi vokal. Yening matemang sekaralit mangdane suarane punika magenah ring tungtungin lidah utawi ring sisi. Suarane puniki mangda jelas, mangda los. Suara sane becik patika sampun puniki madaging gal-gal. Nggih umpaminyane puniki wenten ring naskah puniki kocap puniki puja pengastawan titiang. Nah, diening tembangan titiang puja sampun puniki kebaos medaging gal-gal. Inggih selanturnyane puniki wenten penilaian teknik membaca utawi onek-onekan. Sekaralit puniki kebaos sekar macepat menawi kedasarin antuk panarke carane nembang utawi ngwacen punika mangda pengambilane punika ritat kale ngonek becikan sastrane mangda papat. Taler sajroning ngamiletin pacentokan matemang rikale ngonek becikan punika mangda macepat ngelinge genten. Riwusan macepat ngeraris ngewilet, riwusan ngewilet ngelantur puniki ngelinge. Umpaminyane sekadis puniki wenten bacakan puja pangastawan titiang. Iki puja pangas nika macepat. Nah umpamin yin wilatan titiang mangkin puja pangas
inggih punika ngelantur puniki sane kebaos ngelingge. Yening sumedon puniki nembangan puja tawan. Nah nike iwan benten. Inggih selantur nyane puniki wenten penilaian wewiletan. Rikala ngewiletan tatembangane puniki sane pining utama pisan inggih punika mangna lengut nggih. Wewiletane mangna lengut. Wenten sane panjang, wenten taler sane bawah. Inggih umpamang titiang mangkin malih puniki puja pangatan dia wewiletan sane panjang mangkin wenten taler wewiletan sane bawah sakadi puniki puja pengetahuan dia mungkin ngelantur penilaian guru dingdong. Nah niki nenten dados lempas ring sane kebaos guru dingdong. Guru dingdong punika wantah mateges uger-uger wangun swara ring panguntat sajeroning acarik. Yening iwang pengambilé ring sajeroning guru dingdong tembange punika wantah kebaos nganang. Ring sanek cari pertama pupuh ginada dasar puniki. Nah ring ugar-ugar guru dingdong ne puja pengetahuan titiang neng nong pasti ke sampun ring dong dan dados iwang puniki neng nong neng yening sakadiasa iwang elingan salah ring cari kaping kalih puniki manglet tidak mapurwakanti. Nah ring dija jangan nahang wewiletan sane kaping untak ring riko talar pengambilan suaranya nih umpamanya nih neng nanang neng nang neng nang neng nang. Nah cari kaping kali nong 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 neng nong nang neng nong nang neng nong neng nong nang neng nong neng. Patiko sampun ring ning sane cari kaping kali. Nah kaping 4 puniki wenten penilaian ekspresi. Ritat kala matembang sampunang pisan puniki cek meneng sajan dagingan puniki. Nah ekspresi mangno makenyem mimik mangno patut makenyem patut magaya luwere kadi anak ngigal puniki kenten. Nah umpamanya tijang ring sekadi dagingan tetembangan puniki yang dagingan ekspresi sane patut nggih yen sekadi tijang puniki puja pengetahuan di dia
mangkin nah niki sane angin bantang angin datar sane mewadeg kriteria penilaiane puniki. Mantah sakadia sapunika inggian kriteria penilaianane sane mangkin jagi lanturang titiang jagi ngaturang puniki tatembangan pupuh ginade dasar. Inggih wantah tekadia sapunika inggian tutorial tatembangan pupuh ginada dasar sane kaangen ritat kala ngamiletin pacentokan ring utsawa dharma gita menawi wenten kirang langkung atur titiang nenten lali titiang melungsur agung rene sinampura sane mangkin unta titiang untuk parama santi. Om Santi 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 Om.